25. januar. Evo ih u pročisnom letu. Activity has been paused automatically. Tvoje noge sreće, čije su? Activity resumed. Ove su više u sunčanoj strani. Baš su izašli. Da. Activity has been paused automatically. Pčelinjak izgleda zadovoljavajući. Po ovome što se da vidjeti, reklo bi se da nema gubitaka. Ajmo.